Sani Kenya liet. Nyocho waneno chieng' mane mosruok otimore. Sifuna played a very big role. Koro ing'eni mano miye ni nyaka nyiew ka bura cho onge, nyaka ji pare mopogore. Ni tang'o miyo kacha to nyiew nitie to ka to onge. It could be, like he says, ni nyalo bedo ni en gi nyalo bedo gi some other duties manyochone, and he may not have told the people where he went to. So it could be still okay ni nyo en gi other engagements manyomone there. But because of his role in the other occasion, people tend to look at him and say, why is he not here today? With Babu Owino, I think people also would want to ask, nikech Babu Owino kaka sobedo koringo gi party sani, ineno ka samoro owuoyo, iweno dwa dhi the other section, to pod en e ODM. Koro en bende ng'en ng'at manyaka go touch kuome. Kaka molewe kamano, people must look at it and say, Nito, why is Babu not here? Osedok kocha, koso pod en gi jogi. Wanyonyi is rather silent. And surely, how many other people did not attend this meeting from Baba Raila's party? Quite a number did not attend. So these people, I think there must be reasons, like I've told you, about Wanyonyi, about the secretary, Mar party, and people look at him, Kakanga ma Secretary General, Makoro Grey Warecha, ka President de Kamoro Tembe Nyakobedie, and look at what he did about 2 days ago, 3 days ago. So hapa ni mama miuket torture inya kuomi. So leo ni meeting like this, taparo ni Samoro should not be overemphasized. Mi chaki kete ni Joge Raila. How many other Joge Raila manyoko attend this meeting? There are quite a number. So I think we are reading too much into these things at times because of politics. That's what I would like to say. Nikech mano donge paro monego bende range. Mana kaka isewache en mana siasa mantiere karka. Leo mag jotelo adekgi. Tanya jok mosewacho ni gin gi interest mage mako kom maduong' ahinya e county ma Nairobi ka mano kom mara governor. Leo gi kata jopiny giwegi ok de penjre ni jogi to ni kanye. That's why I'm saying part magi play. Babu dwaro governor. Wanyonyi dwaro governor. Sifuna pod ni senator. Sifuna bende pod senator. Maybe nien gi paro moro bro dwaro. People must think about them. But quite a number of people did not attend. Nobody talks about them. So post magi hold with the ambitions. Ema meyo tocho mwenyoge ahinya. I think we should also give them benefit of the doubt. Ni samoro nyoge engaged elsewhere. Ema mwenyoge attend the meeting. After all, this meeting, it may not have been advertised a week earlier or 3 days earlier. Wanyalo bedabrap to yutka Sifuna katani out of the country. Mora in Western, mora in Nyanza. What do you do? Teacher Bish, jotend piny Kenya William Ruto.